Sanibonani, sanimukela into Fast TV. Lasibuya another update after sithe ukulinda kancane ngoba ama-views laphana besahamba-ke kancane-ke ku-YouTube naku-Spotify after i-album isiqede-ke almost 12 days. Siyabuya lapho ukuthi i-album Makhosazana after 17 days sikwazile ukuthi-ke ihlanganise-ke 11,851,649 wama-views laphana nge-17 days. Ile-update-ke lesiyithole before senze le video, uma senza ama-calculations okusho ukuthi iyaqhubeka-ke. Uma kuhlanganisa-ke yona-ke no-Spotify, I believe inamba ithe xaxa. Right, uma uthi uyeza-ke lapho ku-Spotify, uKhuzani usephinde wakhuphuka lapha kuma-monthly listeners again, shuthi kwi-list uyasondela kula ma-list elokhu ekhishwa laphana ukuthi ubani usenama-monthly listeners amangaki. uKhuzani sekubani ku-512, shuthi usuka ku-505 K njengoba kade ehleli khona izolo. Iy'ngoma laphana ey'hamba kahle ku-Spotify yizo lezi Manikinikana 574, Jola naye 468, Qoka Kahle 366, Ithanda Mawala 388, Ngiphuza Kakhulu Ngasensokohlwayo nayo isibheke ku-300K, Ngisheshe Nangijaja Sishaya Amadoda lapha ekugcineni nayo ibheke ku-250K. Right, sibonga kakhulu ukuthi iy'ngoma kaKhuzana zihamba ngendlela ey'hamba ngayo, iyona ndlela uKhuzana ahamba ngayo-ke le, ngoba umculo wakhe kulolu hlobo lomculo omnandi kakhulu, okungewona ukuthi uthrendi, uphuze amabhi, ubambe idampi, ugxume uthi DJ iphinde leyo ngoma. No, akusiwona lowo mculo loyo. Masithi siyabheka laphana-ke ephejini i-22 Africa ku-Facebook and likhona ku-X, lithi yena uKhuzani-ke i-album yakhe isihleli ku-number 5 njengoba namade ngikhulumile izolo ukuthi yehlele ku-position 5 i-album yakhe evikini lesibili or lesithathu, into ecishe ifana naleyo nje. Kodwa yona-ke ikwazi ukuthi nge-second week ithole ama-streams awu-1,330,000 nge-second week, ngokusho kwayo-ke leli page leli elisitshela kabanzi ngomsebenzi kaKhuzani. Kodwa-ke nge-Facebook uKhuzani wakwazi ukuthi ahlanganise-ke u-378,000 wama-million views or streams laphana ku-Spotify, okwazi ukuthi i-album yakhe shuthi nge-second week ikwazi ukuthi ishaye more than 5.1 million wama-streams. Okuyinto enhle kakhulu-ke leyo, okusho ukuthi abantu-ke umsebenzi kaKhuzani bayawu-appreciate-a and bayawudlala online. Uma sibheka laphana-ke izingoma bakithi zihamba kanjena. uManikinikana ubheke ku-2.1 million, Qoka Kahle uthi 1,330,000 million, uJola naye uthi 1.3 million. Iy'ngoma lezi-ke ey'khuphuka kahle kakhulu. Ezinye ilezi njengoba ibona i-list iqala sekugcineni ihamba kanje. I-lowest track, ingoma enama-views amancane laphana, ithi Ngibone Lukhulu 214,000. Ezinye iy'ngoma ey'sho ukuthi Ngizokushiya Kunjalo zikhona laphana ngelinye ilanga lapha phezulu 309,000. Mawuthi uyabheka-ke ezinye-ke iy'ngoma ey'khona-ke ithini babedlala ngami ewu-number 3 kule list, Inhlahla Iza Nebhadi, Inkungu KaKhuhle, sonke sibheke ku-500,000. Lezi-ke zibheke ku-600,000 iningi lazo, njengethi Ngasensokohlwayo abantu abakhombisa ukuyithanda kakhulu ibheke ku-600K. Ethi Ngasheshe Nangijaja ithi 575K. Ithanda Mawala ingoma emnandi kakhulu laphana uKhuzani athi mayishaya ne-beat yakhona inhle, iyathandeka nje, inano-basketa nje, uhamba nenkosi phakathi ithi 511,000. Ngiphuza Kakhulu nayo iyoshaya u-500K wama-views laphana. So niyabona-ke ukuthi compare umsebenzi kaKhuzani nakomunye unyaka nje, especially last year, kuyabonakala ukuthi ba-improve-ile abantu. Angeke ubone wena ngoba awunakile, ama-calculations wawungawenzi, thina nje siyabona kahle kakhulu ukuthi kwenzakalani. Uma sibuya laphana kuma-monthly audience, uye u-YouTube phinde ya-add u-60,000 idlamulenzi laphana, beku-2.04, shuthi beku-2,040,000 ngaphezulu, manje seku-2.1, usho ukuthi 2,100,000, shuthi edeke 60,000 wabantu. Asazi noma babala ngeviki or babala kanjani, we don't know, but ime kanjena-ke i-monthly audience kaKhuzani. Yinto enhle kakhulu, this is a huge achievement emculweni onjengokaKhuzani, umculo ongekho Pink, umculo lo abantu okufule kakhulu, bakhuluma ngawo kakhulu, basho izinto ey'ningi ngawo. Kuyajabulisa nje ukubona ukuthi iyakwazi ukuthi ifike ku-2 million idlamulenzi bakithi. Yinto nje le besingayilindele, besingayitsheli, the way obekukhulumeka ngakhona. Kodwa-ke esifuna nje ukusho ukuthi abantu abaqhubeke bedlale umsebenzi kaKhuzani, bawu-enjoye, bawu-stream-e
lapha ku-Spotify improvement is definitely there. Ku-YouTube improvement double. Abantu bancoma kakhulu. You must keep on streaming, keep on viewing umsonzi kakhuzani bodlala endaweni eziright kuma-iTunes, Deezer, Shazam, Amazon Music, YouTube, everywhere lapho nje abantu abodlala khona kuma-iTunes. So yilokho nje umuntu ezokuveza njengamanje-ke nama-rekhodi-ke ambalwa-ke ney'ngoma-ke lezi ezenza kahle-ke ey'hamba phambili ey'seqhulwini. Nanokuthi-ke ulokhu e-eda-ke uKhuzani izinto ezinhle ngomculo wakhe. Kuyothi kuphela-ke inyanga-ke sobe sesibona ukuthi after 30 days uKhuzani wenze kanjani. So buya khona la futhi ku-Into Face Soweto TV sizonitshela ukuthi the whole month uKhuzani sekukonke nje i-summary, the whole streams, the whole views, yonke into amarekhodi azobe ewahlanganisile. Engicabanga ukuthi azobe mahle kakhulu la egameni likaKhuzani. Abantu beqhubeka besapothe le channel. Siyabonga kakhulu abakhomentayo, abalike, abasherayo. Lesodibana kuzayo nisakahle, si-Into Face Soweto TV. Siyabonga.